أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان للإنسان عدو فاتخذوه عدوا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela usathane uyisitha somuntu, ngakho ke mthatheni njengesitha. Bafowethu nodadewethu, namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezingane zikaSathane. Hayi yena qobo lwakhe, khuluma ngabantu abakhe manje. Khona ivideo engiyenzile nganitshela ukuthi uSathane unezingane ezu-70,000 ezizalwa uye. Ingane yakhe eyodwa inamadimoni awu-70,000 asebenza ngaphansi kwayo. Kusho ukuthi lapho sikhawunta 4.9 billion yamadimoni. Khuluma nje ngoSathane nobudlelwane bakhe yedwa, angawabali lamanye angazalwa uSathane, angazona izingane kaSathane. Lalela, namhlanje ngifuna ukukhawuntela ngubalele ezinhlanu ezinganeni zikaSathane, the top 5, okuyizo ngempela ongqeyoshishilizi einganeni zikaSathane. Khumbula iyodwa inamadimoni amangaki awu-70,000 asebenza ngaphansi kwe-order, ngaphansi kwezeluleko zayo. Unumber 1 igama layo ibizwa ngobani? uDasim. uDasim yena umsebenzi wakhe nalabo abasebenza under yena ukungena emakhaya badunge amakhaya. Benze nje kungabi nokuthula kulelo khaya lelo, kuze kufike ngisho kumama nobaba abanikazi bekhaya, kungabi nje nokuthula. So manibona endaweni kungekho ukuthula emzini othize, nazi ukuthi uDasim nalabo abasebenza under yena yibona abasebenza lowo msebenzi loyo. Indodana kaSathane yesibili igama layo ubani? u-Awar. u-Awar umsebenzi wakhe yini? Ubufebe nokuphinga. Ukuhlebela abantu ukuthi abenze ubufebe, baphinge, badayise ngemzimba, basuke emakhaya bayolala nabanye abantu, bashiya amakhosikazi abo emakhaya, bashiya amadoda abo emakhaya, bayolala nawo nomakhelwane namadoda omakhelwane, bayodayisa ngomzimba. Umsebenzi kabani loyo? Umsebenzi ka-Awar. Nalabo abawu-70,000 abasebenza under yena, umsebenzi wabo nje ubufebe kuphela nokuphinga. Ukuphinga umuntu oshadile wenza ubufebe. Okay? Bese kuba yiloko abathi umjolo-ke, la bantu abangashadanga. Umsebenzi waleli demon leli igama lalo bani? u-Awar. And then indodana yesithathu kaSathane ubani? uMesut noma uSout. Okay? Lona ke umsebenzi wakhe nje ukuqambisa abantu amanga, ukutshela nje abantu ukuthi abaqamba amanga kuphela. Ukuthi bawaqamba amanga ngandlelani kwenzeka muphi umonakalo, as long nje kube namanga kuleyo ndawo leyo, whether kubhidlika imizi, whether kuqoshwa abantu emisebenzini, whether kubulawa abantu abangenacala ngenxa yamanga nje kuphela. Umsebenzi walo, noma kudingiswa abantu endaweni ngenxa nje yamanga, whatever nje amanga, umsebenzi kabani? Umsebenzi kaMesut. Uzwile ke? Umsebenzi kabani? kaMesut. Qamba nje amanga kuphela. Unumber 4 igama lakhe uTabar. uTabar yena umsebenzi wakhe yini? Ukuthi abantu bangalaleli mabetshelwa ngeIslam. Udila nje ngaloko yena ukuthi abantu mabetshelwa nje ngeqiniso leIslam bangalaleli inhlobo, bazenza abantu abangeza bezwa belalela. Awuzenzi. Ingane kaSathane, elinye lamadimoni asebenza under lona, liyakutshela ukuthi ungayilaleli lento, umsangano, umbhedo, ungayilaleli, awuzenzi. And then unumber 5 igama lakhe uZalambur. Zalambur umsebenzi wakhe ukukhosa ama-divorce. Qabanisa abantu abashadile, husband and wife, ukukhosa nje ama-divorce nale 70,000 esebenza under yena.
nokuthi-ke abantu emndenini, husband and wife, bangathembani. Uveza ngisho iy'mfihlo uma ngabe umfazi mhlambe baneshop, kunemali umfazi ayikhipha indoda ingayazi, uzalambura umsebenzi wakhe ukuveza leyo mfihlo leyo. Nendoda mangabe khona ekwenzayo eceleni umfazi angakwazi, uzalambura umsebenzi wakhe ukuveza lezo mfihlo lezo. Nabantu abarobha abantu emabhizinisini, abantu abafana nomashonisa nani yonke leyo nto leyo, umsebenzi kazalamburi loyo. Awuzenzi, uphethwe yileli dimoni eliyindodana kaSathane ebizwa ngozalamburi. Sengathi umdali angasipha amandla, asivule ingqondo, siphume ebumnyameni sihambe ekukhanyeni, silibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.